tamong yan eh, makinig tayo naman na karen pong aliwang manalbe, makanakit kay kami o karetang pwede ko kaya pong invite bilang grupo at damdaman nyo naman. Awa naman. Detang sarili tamong awak, ang awakin. sarili tamong kantang Kapampangan. Aki chobo ring number. Ring number rin. Kaya bemila po rin, di parimbong. Wow. At itamong Kapampangan, dakal pa pong kanta karen kay ngaliwang bansa. Pwede pong sabihan ng istorya na ng biyeyo. Nung gawan niya yung libro baka sakali de basan. Pero nung gawan tayang kanta, damdaman de. Sigurado nga balo ring istorya ng biyeyo, yung love story yo. Sega naga ng milyaring buri yung ilwal. Kareng kalupa yung tawat. Siyempre, nung buri yung akit ita, Kenny mo, King Ketchup. Paboritong tambayan da, ring Kapampangan. At ngeni, damdaman tala yung aman kung sapat siya na ning kantang Kapampangan. Sano yung mas maulaga? Yung babae o yung lalaki? Yeah, siyempre, Mr. Bong Manalo and Miss D. Yan. Uri keng subukan ining kapartner ko nung nanoy at tino ing kantang basulto nung sakali ing sambutan ako ing itet ko kayo sopre sayang premyo ngeni ing ke kaming tepang libat paran na itang lalaki ng tindarapatan o tetang babae ng ating kayapang nino ka rin adwa ing peka matimbang ing kabadbaran ko ing dadaning dada ketang panyabiyana bubukal kudaya na itang lalaki etang anusaya nung alang babae ketiking masala at eme tungtungan ing katang biblia apa sa mekaring ing tutong istorya malino linto ing eka maulaga ewari iadan yang linto minuna ko ining kalaban ko may bugneng mamurit bulag yata mata ayalang akakit keti mo San Fernando sabihan kong mabilis dakal nala naman ding babaeng pulis pangarame pa mo ingke kang batuta waalan ako man tsapa mataba nung ingka kong tsapa kekaketalan ka ing baston ko kaya yamin mo ang bigla eme pakmaragul ing bangdi mong tsapa at yang sasabihan mo at yang malapat niya potang pitpuk kayang sabihan kong talaga ilmiyang malupit ampong madisgrasya kasating lalaki pagkatandanan mo ing pamakyasawa ilang masolido karing maging anak yan ang sigurado ing elamanokse king nating pilido at tuna ko ka rin kingke ka na manuan ilang magpalapad keng pilidong danan o ning mabayad ing oras ning kasal siyempre ding lalaki kagastos lang dakal ing masanting naman ing pamakyasawa nung ikang pengari babae ing keka nung ing kekang anak abebik taksilya sigurado men apo potang mga nakya aniya ding babae ilang mas matimbang kesa aking lalaki ketiking sikluban aniya aduan ko na o kakong kalaban ing surrender na ka abilang bulugan aliting bulugan teka manyaman lang at yang kutang mo man kang tutupang baklita pero makanyang man ing mamupos ka na uling nga kakit ko makasambot ikaming sinambot ikaming babae ay nakat na kongan ke kaming lalaki alike pa'y sambot na anumang malyari hoy kakong kalaban nakasaksabi na anumang labanan ating masatambot naman keraklan panaying panyambot ding sablang manalbe
ila na mong mutos, nung nilugan ka tao, indakang apuntos, ining benigin to, bilang may nasiwa, yan ay magdesisyon, ake katang ngadwa, ining paring kerso, sisinyal yang bigla, ing kayang desisyon. Ano ka nun? Deni partner yung kamampangan talaga. Wow. Mares ng laban. Nano? Mares ng desisyon. Wow. Tablayang masala. Yan, kanyamanan talaga. Masala yung masala, tablo. Ngayon Aldo Biernes, tumutok kong palagi. Kalupad na rin kaya kaming kabaryo ko, Imam Joan Mangalindan. Ang popaya, Kapitan Edgar Yambao ng San Domingo, atin ng CCTV camera ngayon ni Karin. Yan, salamat ang Happy New popay. po, Attorney Kapitan Dag. Edgar Yambao. Attorney Dag, mag-birthday pa Wow, kapilan. happy birthday. Panaya Okay. namang makatutok kay K-Tube. Vice Panayan, Mayor. palagi ko pong tumutok at magkuswelo kayo. Uling idala na ng K-Tube. GNN Channel 44 ing programa Tambayan na rin anong Kapampangan. no ka rin talagang para kay katamo yan Kapampangan. Thank you!